Zdravo ljudi. Pokušavam malo dočarati atmosfere iz starog grada Jerusalima. Ušla sam na kapiju koja se zove Newgate. Obično, odnosno prvi put kad sam dolazila sam na Jaffa Gate i izlazila na Newgate. Pokušavam da se snađem. Iskreno još uvijek mi je izazov, mada tek mi je drugi dan ovdje. Apsolviram stari grad, ali kao i kod nas u Budvi i Herceg Novom, gdje god je stari grad, toliko je tih uličica gdje je sve ovako, malo sve uvijeno i prepleteno, ali danas sve živo radi, u smislu djelo je vrlo življe nego što... Zdravo. Nego što je... Ne, da, čuli ste me, govorim zdravo. Ne znam što se dešava sa mnom, ali u Jerusalimu već dva dana, umjesto da se obraćam na engleskom, se mi nekako kao dobar dan u Beogradu, jer sve više imamo stranaca u Beogradu. Ovdje samo od sebe mi dolazi da govorim i tako se ispričam ljudima na prvu loptu na srpskom, da me oni gledaju blijedo i onda se sjetim što radim. Sad mi se prvo to desilo. Oni zatvoraju sad sve zato što im je sutra šabat i oni ne rade. Subota koja je kod njih neradna, zato što je subota neradna, oni u petak zatvaraju mnogo ranije. Sad se deljujem, pokušat ću kupiti nešto od namirnica ovdje.